پشتی رێکەفتنا دهێ ئادارەیە کو ناوەرە سەرۆکی سووریەدا ئەحمەد الشەرع و فەرمانداری گشتیە هێزن سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێدا کوش هەشت خاڵە ئەو رێکەفتن هاتبوو ئیمزەکردن. بریار بوو ji hêla Komara Sûriyê yan jê serokatiya Komara Sûriyê ku komîteyek were avakirin ji bo cibcîkirina xalên wê rêkeftinê. Ew komîte jî bi serokatiya Hesên Selamaya ku parêzgerê berê yê Dêrîzorê ye û çar kesên dîtir jî ew jî ji hêla serokê Sûriyê hata avakirin ew komîte. Biryara 19 mehê çarşembê ku ev şande berê xwe bide Bakur û Rojhilatê Sûriyê li bajarê Hesekê bicivê bi fermendarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokrat Mezlûm Abdê re ku wê guftûgo werê kirin ser xalên vê rêkeftinê. Li gorî zanyariyên taybet jî bi Rûdawê ew guftûgoyê werin kirin yekemîn xal ku gereke werê cîbcîkirin ew e agirbestek li bajarê Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji ber ku heta duho jî bombebaran hebû ji hêla çekdarên Tirkiye ve li Kobanî û li gelek bajarên dîtir li Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Yekemîn xal wê ew bê ev komîte jî gereke پاسپور به وری آواکرین لگوری بریارا کمارا یعنی سرکاتیا کماره گو او کمیته ج پاسپورن آبوری سیاسی و لشکری بن خالن کو یکو گرکا ورن جبجی کرن دستپیک دا اونجی اگربسته یک یاد دواجی مجاره تبلیبونه حسده جبو ارتشا سوریه و مجاره که گلکی گرنگ جی هیا اوجی روشا گرتین کو ناورا هر دو آلیان دنه یانجی گرتین کو د جالیه هیزن سوریا دموکرات و هاتنا گرتن یانجی جالیه هتشه و یانجی چکدارن گریدای ترکیه و اف دوسیای دوایا گوگلکی گرنگا دوسیای دیترجی هنا او جی مجاره کارمند ریوبریا خسرا مجاره یانجی دوسیای زاننگه و خواندنه و خواندکارن زاننگه و دبستان ریوبریا خسرن و کارمند ریوبریا خسر و مجاره آبوری و بترولیا و گلک مجارن دیترن لی مجاره سرکه او کو اگربسته کوری راگهاندن و جیبجی کرن لحمه حرمن باکر و رجلات سوریای اف کمیته کوری آواکرن گرکه دست بکاری خوابه که دما ساله که دا وری جیبجی کرن او خالن بوهاتنا رکفتن سر بویا لی لگوری زانیارین ما کمیته کوجهلا هێزن سووریا دیموکرات ت کمیته حتا وەک نەهاتیە ڕاگەاندن لێ بەلێ وێ ڕوونشتن یانجێ جivîn tenê bi fermendarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokrat re bê û kesayetnî dîtiriyê Hêzên Sûriya Demokrat lê hîn komîte yan jê rûniştinê fermînîn bi rêveberiya Xweser re ev jî gereke ku gavên piştî vê rûniştinê bin ev yekemîn serdana ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî ji bo wê jî gelek mijarên dîtir yê ku di navbera Mezlûm Abdê û Ehmed Şerع de hatibûn guftûgo kirin wê di riya va komîteyan de werin cibcîkirin lê komîte jî wê hîn werine avakirin komîteyên pispor yê ku girêdayî leşkerî û aborî û gelek mijarên dîtir ji bo çareseriya vê mijara di navbera her du aliyan de ku te kes dikin ser vê rêkeftinê her du alî.